Aka kanya tuvugana mu Bujumbura ibintu bimeze nabi. Aka kanya M23 yatejemo bari gukubita ibisasu bya 255 bimaze gusenya inzu zigera mu gihumbi z'abantu ndetse n'ibikorwa bya leta bitangiye gusenyuka. Amashuri gahagaritswe ntago abanyeshuri bari kwiga kubera intambara iri mu mujyi. Hari gukubita ibisasu biri gucacana buri kanya. Kandi mbibashirire hano kuri screen yanyu mubibone yuko muri Kongo ibintu nakadobyo biri guhora biracacana buri kanya. Biri gukubita amashuri, amazu n'ibindi bikorwa bya leta bihambaye. Bamaze gusenya inzu zigera mu gihumbi nabibabwiye. Ikindi kandi bavuga yuko bamaze gufata ugundi mujyi. Umujyi guhambaye bari gukubita ibisasu, uwo mujyi bamaze kugufata. Kwegeranye na hano i Goma. Biregeranye baguhujije na Goma. Bamaze kugwambura Kongo. Aka kanya hamaze kugeraho abasirikare ba M23 bari gukubitana ibisasu. Nta muntu usanzwe uri kuhagera. Ibyo bisasu biri guturuka mu gihugu cy'u Burundi gishaka kugira ngo gihangane na M23. Ariko M23 kuyihagarika byabananiye. Yuko ifite ibibunda binini byabindi bita machine gun na za burende, ibifaru kugenda biri kwimanukira, biri kugenda biratura imijyi, birazisenyagura. Ibyo byose ni hano wabisanga kuri Karimagezi. Uzaza uragera hano ugakora subscribe ubundi ukareba movie. Ibyo bisasu biri kumanuka kigakubita inzu kigahita kiritura, kiri kwa gipimye ngo ibiro 999. Kiri kumanuka kikaritura akazu kikagatsibiranya, kikakajugunya, kikakasenyaguza. Ngo kimaje kwica abanyeshuri 8,000. Ubu ngubu turi kuvugana abanyeshuri bo muri Kongo nabari kwiga kubera intambara iri kubera muri Kongo n'ibisasu bari kugenda bakubita. Abantu bari gupfa inzira karengane, abasirikari abenshi bari kubigwamo. Ariko bari kuvuga yuko iyo ntambara igiye guhagarara. Nta tubizi kugira ngo nibirangi iyo ntambara nirangira nzabibamenyesha. Yo kora subscribe share.